like for 3 hours, bro Bob. Mastandi, unesikhiya seroom lakho wena wazi. Unesikhiya seroom lakho. Umastandi. Landlord. Okay. Landlord, uyahamba wena emsebenzini. Uvula tin bread yakhe. Akana baloni. Wena bokroza last week. Uzofuna uzothi ngomesa. Uyabuya uthi no bathi kunedlozi. Mari baloni phela lana. Umastandi batshontsha impuphu bakuyakutshela batshontsha impuphu rice baloni okay key fridge lalela mawufuna right life key fridge uzozwa ngasakathi ayingitshele Peter manje hamba ngikhiya yonke into manihamba ngiyakhiya nje ngiyakhiya so niyazenzela kwami nikhiya kwami nihambe nikhiya kwami uzongena abasekuboloni akakuteli unabavakashi basala singithi nje breakfast anamaqanda awuthi ngibhekela kaPeter uzwa athole seliqondele iwami Peter hayi nangihlaze bantwini mina ngithi ngibeleka amaqandanyana ayi4 kwakho usilili 1 Peter awungitshela wenzani ngemali like financial advice wenzani ngemali yini leyo yenzayo ngemali mohlula ukuthenga iqanda leqanda mara mama bengine kanjani athi kokwami la yabona la kokwami ngena noma kuphi la ngifuna ukungena khona and mangabe ufila ngathi bayamloya and ufuna ukuchela indlu yonke uthi unokulala mose ekseni uzohanga manzi uza mama yena hayi umprofiti lo ulele uneroom lakho bavulile endubambile bathi ntombazana yele moya emibi ke le nizomithela la